Assalamu alaikum, sanibonani. Yabona ke manje senifike la nginifuna khona ke manje. Islam indlela yokuphila akusiyisonto. Islam indlela yani yokuphila. That's why ngilokhu ngithi mina thatha lento kuyaphileka. Ayinabungozi ngoba yini indlela yokuphila. Islam is about questions and answers, imibuzo nezimpendulo. Kunabantu ke abasebenzisa amagama okubhuqa noma okugcona, angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani. Ngifuna ukuyilungisa ke namhlanje umuntu nomuntu ahlale azi. Bathi thina ama-Muslim mangabe sise toilet sisebenzisa amanzi. Bakhuluma into eziningi ke kwazi bona ke ukuthi siwasebenzisana lawo manzi layo ke. Ngifuna ukukucacisa ke lokho ukuthi yebo thina masise toilet uma ngabe siyochama noma siyokaka masiqeda sisebenzisa amanzi. Siwasebenziselani lawo manzi layo? Nansi impendulo. Usolwazi unjingalazi uMuhammad ukuthula kube naye isithunywa sika Allah uma ngabe esifundisa ngenhlanzeko noma ngokuhlanzeka uthi at-tuhuru nisful iman. Ukuhlanzeka kuyisigamu sokholo. Cleanliness is half of faith. Abelungu bathi cleanliness is next to godliness. Yingakho ke thina ama-Muslims uma ngabe sise toilet sigeza ngamanzi, whether bengenza number 1 noma ngabe bengenza number 2. Lalela ngokutshela ukuthi why sigeza ngamanzi. Isibonelo sami engizokwenzela sona. Thatha izandla zakho zombili ubambe ngazo amakaka noma amasimba noma uthuvi. Ngazo zombili izandla zakho. Mawuqeda lesaka left usule ngephepha noma usule ngetissue. Lesaka right usigeze ngamanzi. Bese uyangitshela ukuthi isiphi esizobe si-clean, isiphi esizobe singekho clean. Impendulo yakho le ukuthi kungani sisebenzisa amanzi masise toilet. Wena osebenzisa i-newspaper, wena osebenzisa i-telephone direct, wena osebenzisa i-tissue, na impendulo ngiyakunika manje. Uma ufuna ukuyenza practical, noma ngabe ubona liphi Muslim estradini, ma umuntu wesimame ubona iMuslim lo muntu wesimame mcele ukuthi sister we, ngicela ukuthi singene ngapha etoilet ukhumule iphenti lakho, nami ngizokhumula iphenti lami. Ngifuna ukubona ukuthi elikabane liclean, ungasabi ukwenza lokho. Ma ubona umjida weMuslim naye mcele ukuthi mfethu, ngicela ukuthi sisithele ngapha, ukhumule i-underwear yakho, nami ngizokhumula i-underwear yami, sibone ukuthi i-underwear kabani eclean. Siyikhumule nje siyibambe nje kanje. Umuntu nomuntu uzobambe yakhe. Sibone ukuthi ekabani eclean. Ngiyacabanga ke manje impendulo seniyitholile. Masingama Muslim asichami simile ngoba asifuni ukuthelwa yini amaconso omchamo, ngoba uma sengithelwe amaconso omchamo angeke ngikhona ukuyothandaza lebhruku engiligqokile selingcolile. Zibuzeke wena ochama umile ukuthi kwenzakalani ngamaconso omchamo ebhrukweni lakho, ngisho na ku-underwear yakho. Ngoba mawuqeda ukuthintitha lo bhofela wakho umbuyisela emanzi enjalo egcwele umchamo enjalo ayohlangana netrunk yakho enjalo. Kwenzakalani kwi-trunk yakho lawo ama-drops layo mayethinta i-trunk yakho, noma uchama lapha ya uchamela ubonda noma uchamela phansi umile, ama-drops njengoba umchamo ugxuma lapha yana ulokuzana ukukapaka, ukapakela kubani, ukapakela kuwe, uyangcola. Ngiyacabanga niyitholileke impendulo ukuthi kungani ama-Muslims ehlala ehlanzekile noma efuna ukuhlala ehlanzekile ngaso sonke isikhathi. Qhubeka kubhuqe, qhubeka kugcone, wenze ngendlela ofuna ngayo, ilungelo lakho. Ngiyabonga.